Yada was see one pen so with the yet. I feel a bonfire, send your baby so the morning if you had not seven or Chris used to give me a bonfire. Amen. Yo, Mammy Grace, we attending nothing. You also can. Oh, bon, some shame. Church of Pentecost, to the glory of God. This foundation stone was made by Apostle Samuel and Asante, area head Kanishi, assisted by Pastor Joseph Aka, District Pastor Darkuman, Nyamekye, on Friday, 28th July, 2022. Amen. Me dina check my name titana kayo monte bio na kayo dia but I don't be ya you said ye ni nyame e kai amen me dina check my name na eto fatembo yi amen amen onyame a otias yes wonko a na dia asida ne onyamma bisa said the way no aye ma no wo Yesu Kristo aye fatem wo e dia ma nipa nyina na ye nam no so anya dan Erade enu achi no obuabo ya no e wo me ahoro e betimi asom wo e betimi ahye odi ko nyam eno na wona modom so aye e dia ma Grace Temple ene wona obaba beso wo ha nyina enne ye wa hasa ye to fatem wo Yesu dem enhira kan wo amen wo Yesu dem aseda enkan wo amen enim se ne ye ye ne no efi wasafo Erade na Erade wo dom no kase nyina etachire nti ye bompa ye na wo Yesu Kristo din mo e de sa dwumadi a ye di hye won sase Erade bede hene amen wo Yesu din mo Erade bede hene amen ebra enna ye to fapembo yi no yesra wo Yesu Kristo din mo se Erade wo dom ba doso di ama wasore ene emu nipa nyina nemomo anya odan kekebi fapembo na ye to nemom aye Yesu Kristo a wo sa ye kese e wo ya brabo na yene de bebo anante akodi ade daache wo Yesu dem no Erade dom ye amen no na woni akasa yesre wo Yesu dem se Erade ma ya dom a tumadi bia wo de ahye yensa na yebetumi adi na yebedi ni ye na impo wona beba beso wo ha no ye bompa ye se odom kase beka wo na Erade owura ha ya tenia ma kase akase a Erade obeye wo ha na befa won so aye wo Yesu dem no Erade ye ne sa amen wo Jesus dem no Erade ye ne sa ye bompa ye se wona beso wo ha no na mo konko so de bewura wan de no akoma na Erade wo hunu atiase preko pese ye sum wo ye a Erade ye wa botira da cheko de be maye so ye ntimi asum wo ye a ebia obeje ye nkwa nanso ye nkwaje ne mo be ye den miti abampa isa wona beso wo ha no fa osaka wo amen no so ma wo amen Jesus Christ amen na Erade ye nam so ahira wo di enim so odan besi wo ache nti enipa mpempem adacho befa ha nyina empa ya na ye boyi no Erade de onyina ewura mu ewo Yesu de mo se na odum bra onyina so na ansa na Yesu Kristo beba no no enu onyama dadi a ye hira fa odan so jinkwa titru ahaye kromi no ye bompai se odan hu keke no Erade mentini pamra ewo Jesus Christ dey na ye nkasa asafo Erade no aye ye da wase hira odi bebre we ajinkwa Yesu Kristo dey mo na ya bompai enti enne dey Erade ejira ye nchema ya namu atudin se ye to Grace Temple aha fapembo enne ewo Nyamekye oba ene wo konkro dey mo amen